Kua kāri pērā rawa te pai o te huarere i te upoko o te ika i puta tonu te ngaru tāngata ki ngā kaupapa waitangi puta noa i te rohe. I reira te wairua mā koa e rere ana ko te kapahaka, ko te kai, ko te waiata, hei whakakotahi i te marea kia ngā kau tapatahi ai te whakanuitanga o te rā o Waitangi. Ko te waka, e to'u whakarite mo te kotaitanga. He whakanui i te kotahitanga o te iwi, e whakatauira tia ana maroto i te tuhinga o te Waitangi. Nō reira ko tā tātou i konei, he whakakotahi ngā iwi katoa, mā tēnei hākinakina o te wakaama e tai ai e te iwi. Te tākarotahi, te mahitahi. Ko te nuinga o ngā tangata e tau au ki tēnei tūmomo a kinakina. Nā ahakoa kōwai, ahakoa nōhea, katoa mai te iwi o Purirua nei, he hihi no rātou kia puta atu ki te wai mā te wakaama nei. Tino horere mātou ki tēnā huatanga o te hāpori nei, engari, hopukina katoa tia ana. Kua tai mai te tini me te mano ki Porirua nei, ki te whakanui i te rā o Waitangi. Ko te nuinga o te unga nei e ratāna ki te kaupapa o te rā. For us as a family, it's a day to get together and celebrate as a family. Two different nations coming together as one. A day of freedom for all New Zealanders. Ko te kotaitanga o Aotearoa. Waitangi Day is always, we always have a really awesome celebration. It's such a multicultural community. The treaty is a vision for a nation and what a nation can potentially be. E ara ko Porirua anake e kite ana i ngā waka. Whakarauika mai te whakamininga ki te pokapū o Poneke ki te kite i te tiroanga a tā ua. Ko te whakakotaitanga te kaupapa nui o te rā. Iriwere rerekura te karare.